Ite ikutin an bilasi maploli nekaf na ko kanal YouTube YKB wab meto. Matnen anu isneno mabitian bi sulat wasiat. Laini nakanak pules liatas teki moed alekot. Masuik an bi na Daud in sulat Mazmur naka natur mese boni. Ma antupus niukit mabitian bi nelak mese. Inhananak haleluya pules di atas nuis neno an bi bale latan an pules in pineno tunan babe menekat an bi menekan usif Yesus muni i ton kana hadefa ulnam sa an pil bale na ul an bi kuan mes an bi kuan nabian karena feat na ul okete naman lasi na ton kitnak pahpinan nam nasyen no pemsa an manisen no pe le mes henfani on ulam na lo na ko mansian an knino an bi na Daud in sulat Mazmur naka natun mesem botni an saksi niu kitnak no pe maneno nane isneno es an mipu man pakai no pe maneno nane nam nasen onane te na Daud an tuit kit nak no pe maneno an fanion saksi niu kit matom no isneno in manekan le isneno na jailbe an fain on na takaf niu henati na iuknok mansian mana leta fain on neo kase henati na neo mansian an bi maputu pahpino no pe maneno amsa an saksi neo mansian matomnok wisneno anisit maafin finit apinat maaklahat mes inek mansian le antana neki manas binaneno maneki funan an bi fafai lasi an saksi neoki nak wisneno nek mansian neki in moed mes feat mansian ala in hanan es an fain on malinat enati an siu wisneno in menekan mes mansian kananawa fa plenat isneno esnane bitabui emne alakit pules malietas tasaiba ni isneno emne alakit talatan isneno in manekan natuin no pe maneno le in an pala mananama neukit tanawa pules ni malietas ni isneno teki moed alekot le taton tani eslet panat pahpinan no ini temtemen kaisa hita kalu ale sa le anfani on amunit ma mates wisneno na lalien tenati pahpinan amsa namnil mana ba niki pules maliatas ni wisneno an knino antu niukit onle nane kais atnikan henati atlay subscribe. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.